Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Cub sa Troni saan naapod no anagan tintay drama ita. Ngam sakbay na, hello kani Vilma Aguirre, Jomi Merlin, kani Leonora Bautista. Kastiman di ko na ni Cub sa Troni. Dear manang biyanang, nagagutak ngagtrabaho iti daga, ado dagit himulak, kat pasaray makachambaak. Malaksid na nagagutak, na impedak pay, isa nalaka ka makaurnong iti kwarta. Rugyak man nga rod, tiag salaysay. Nakaapit man nandiya anak ta iti mula na anatang lakay. Ewan nga raw, adaw tinapit na ita. Ta nalawa pa, di minulaan na itinatang. Wen nga raw, kansan la day ta, nakachamba iti nangin na presyo. Ewan na bakit. Manayunan manayin ti urnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na mulatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agurnong kanu ti kayat na. Di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna naman nga dayam amo na kadatanobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo ilang nga taakas kang kuwa na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, tiki nagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Uwan na, tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na naimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno ta iti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your urnong ti pangasawak. Kinwad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti urnong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello nana, tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay. May tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Saan nabali nanang? Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sana bali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbalin na manugang. Sapay kumaata kastang agpayso. Kun sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo apulaos Adela. Nga urean niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatin ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Shhh! Ay tanghiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalin ti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kuma iti lamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay kabaybay amlata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Sadot ki day di agbalin amanugang ta. Nukasanaw ti kinagagat di anak ta. Isun sama ti kinasadot agbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay,
Apay ngay asi kataglablaba iti kawas tinubyan. Uwan tatang, mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito balay? Aha. Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo da jay. Saan na may bagay keng ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaan. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adila ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysak. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ang mo apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mo nga mintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikat ilabaan na. Tas ikama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy jagardin mo. Managbabain nga ron ni Adila. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitidog ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Wan. Isurok to tapno gumagait. Basta ay ayatok niya dila. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Mala, bye-bye amon. Naku namat ti anak tanga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Ahap! Awan lamukon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan kaes-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan, darasam. Nay, nagsapa pa'y laang. Alas 5 laang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no, no nasapat ti pangrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat-bati iti o basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamuma di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sa dut amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na laday jay. Tapno di da awagan iti sadaut. Adila bakit? Huy, agring ka, Adila. Ni, handa ka magayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan na nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga rodan. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsadutak a bumangon. Ala, agid-idda ka pa'y lang nga roda. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga asikat agluluto ronay. Ay, ringam di asawam, tayo suti paglutuan. Madingarot ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay matikastan. Nabambanog ka naggapo iti talaw. Si kapay ti aglutaw. Da kayo mangkid di tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito'y balay, ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam ananganan. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam.
Ngam di mo latag trabaho. Oh, anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela ang manugang, saan laeng? Pumanaw kami laengan dito'y balay, tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga rudain. Diyo pa ilang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan? Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuy-nuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa ilaang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso anasaya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pag naudan ta, Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugaryo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata kanina nang mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iji balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbaga no, manugot da. Mainayon ta nga agnaad ijay. Wen, ay na, ayos la ang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito'y aging gaiji lugar da Adela. Ala makaammo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumakasaon ni tatang yu iti saan anasaya at nukwa. Maasyan gamin ka. Mababanok ka Gusto day tan nanang. Di yun ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya nanang. Ta mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti adu nga gakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, wain. Damag ko kanayon ka no at sumamba ka iti mulam maanateng. Agpaiso, aya. Ha? Kwa, saan unay nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no tiornong yaw. Nagagat ka kanungamin ka. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasan sa dyan ako. Iso sigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod nanang. Ngam ayos la kanyak. May mayatan ti kasta. Sa nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may. Mabalin taglako iti merienda dita sa hangot ti balay. No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan iti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodin ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan aglako ak iti merienda.
Kan gumatang ako maititangke kan burner a paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray Gismil siguro, mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay. Tano agboom ti business tayo. Ag triple ti kwarta apagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Kun dalan dito'y sango ti balay may. Talong aldawon adi nagawawid ni nanang Napanan na ngay, bakit? Diyak mo Kas na day dyan o da kwarta na. Marmara po ka dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, ngam tayo pagpuunan na dayjay. Kundi mawat iti paggatang iti lamisaan, kun paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumot lang ang pukaw man ni nanang Tainik kamot gayang iti kwarta na manong Ronnie. Ah? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagayam ti aramid ni nanang, Adela. Tiyamo ka ka nagbaliwan. Ngamsaan mo gayam. Ay wan, nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo't. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na kadagiti kakabsat ko. Si kaamin ang ti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensya kan Barok. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Nakapukawan na kay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatakto no makabrod ni Dora nga anak ko. Kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito ang panagabrod ko. Wanmat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mutin. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni Jabrod Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanin urnong ta. Nasurok 100K amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensya kan lakay Dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Langaro da. Ay-ayatin ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan yaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sangita masimang badura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na bayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta nga impabulod mo kanya. Apa nga ipag? Peke, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersahan na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersahan na singiran, Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan nak lang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dayjay.
Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pa ilay di balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manula abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay, day ka unay agtip-tipid iti makan. Gumatang kamot ay iti naimas asidam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw kung maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Ag biyahe pa ila iti may sa oras aging ga iti balay da. Sa inton sumangpait, iso pa ila siguro ti agluto iti kanenda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo umat nga kakabalay jay. Di na matulunganan. Tulungan tak nana. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada maurnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ko nanang. Naikisapon na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rudin tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay. Tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga rin tatang. Ang mawanan ti maramidak. Tayong kasar ko ni Adila. Iswa di daw konsiderain. Ano sakat ti sadut nga asawa. Tayo ayatak mangarod na ng tatang. Inanusak ti kinasadot ti asawak. Jakmat kaya ta sinaan tay ayatak ket nga rod. Ti amok sadut latay tagnanayon. Ngam idinadaan kami ti anak gimagat matlaang. Kat day ta ti pagyamanak launay, tanauray kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Kat itag tintinulong kamin para iti pagbiag mi asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo, Ronnie. Alang gagayam, di tamanan tinagpatingkaan ti sabali man na nakapadasan, wano pa kasaritaan. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti Tunggal Maysa.